On a que todo telefone. Kaki. Siapa? Telefon. Kole kako ke ona que todo. Your number one song with Leave Before You Love Me on today's Pulse Top 15 Countdown. I'm Karen Carson along with Ron Ross, Kim Ashley, and Rich Davis. So thank you for listening and remind you to join the Pulse Pick Click because that determines how the countdown shapes up each week. You have a say in it. You can sign up on our Pulse page on our SiriusXM website or right on our Facebook page at SXM The Pulse. We go back next week and take a look at the year 2015. Amy Schumer was just breaking. No, atau kipola ve, pomponia. Oke kita heke halo telepon. Love mau hai. Good morning, everyone. Có ai kêu Gilead một phê phê cái bông bông in mà rồi tàu mà ôi bông bông in
Koi Stockton na mo hai ko to anh ko al kap mo phải tao mai ngao ke tong ye ka hotai ka ke kat ya tu ya yo ke telepon ko ke lo to ya ke tu ma on ke foto ha ke Bea aku afilam malben atok bela manai o tay momo ko fukin ban oko asmai ke fa ko atu ai tolai nai aga ni u to hima ka tiau fe ka aki mo lulu ko nai te ko ke fai ane afi oku na oso matalat fo ke por kalama oku ke ai foi lulu kon fai a tahawa ko lulu ya ko ya pale ngo pulu lai tolo mai ia mi he ahua hiva nove mako winga ko launga FBI ko nya tau kau tamako ni tupe me au tok fai ai lulu ko ya fai aho tato when everyone can come ko hai bel fe fa tau tikite ha ke ha sio how ke ha sio pe ko mon pe ko loi ha ka ke how ke ha sio he ngai mia ka to ko fai a tawa pe ko mo tol go na restraining order ke tu o tu mai facility os mai no pe hai ka tu mai ko ki facility you know te ke de que agony we em mèo hòa là và phải cái telephone cô lo mèo hòa là we đâu we bé cô pha phê một tổ cả tên này tổ tổng tikite oh mai te mau fai mau papakiu te heta mai ke mea kai o mai a tahaua ai ko falai te ka hau fai ai lulu ko ia a hen ka to ka tak chepta ka to o kuna ni mataha mo mataha ke fai ngau ke totongi ai me o ke kakai o ka pau le ka ke ai tupe le ka ke lava he tupe o atu o me a ko nai o mai pe ako te fia he kakai ko no blotolahi ke na fita kini mai tata wai pia pe kau mata pe ke kau mata ka go responsibility nga we ke ne totongi ano mo ua ki ata e ko tata be nga we mo individual o tata ya mo ua ke kakai ka to ko me pe ni ko vi ko mo mo ko ngutu o tala ko ku kai awe pa hanga ko la kapag na mo si ava evidence behege ke FBI os follow no local os follow no ta tikite os tai mini ko ma me pe fai ko ma totong ma to loya pa ave loya ma totong loya putia ko trust fund o kapag os ko ni me FBI we ke ma ha ke isia ko te fa fo ma sin totong loya ma tol kapag os me ko ni wa ke isi pa ko tai me to ki ngawe ai attorney akon ngawe mo au ki hono fai hopo ko ni Bago ya ko fele aten ka tik motor no kato ako nuk to hima ka tiao o fam o tala mai ke totong ho mo tupe e ko ge ha me ako ha totong tupe fa tau ta hai tu o totong tupe fai fa chepta ya pe ako ngawe fa ta ha chepta ka to ko tu mahalo ko chepta ko no ngawe fa ta ha ka tu ke gilawat ai ko la a o ku ya Santa Ana wa ela a o ko Paramount Pagoya Inland Empire ko San Francisco ni o kuyay Palo Alto o kuyay Kalia ko San Leandro o kuyay Stockton Valley ko Stockton ng Pauluaki foki mai kato Stockton ng Pauluaki o nawo mai kinautolo mo Daniela o Anda Bay Office kaya da cheptaya ko Stockton Uluaki
hau katoa kakai katoa Stockton ulaki pako motol katoa Stockton na mo whakatau tupe ia se mismo tau te mo foki mai katoa ki ofisi pako whakaamu wai kakai a motol ko sewangi ofisi te mo mai ki ofisi ke lawa ke whakakoko ki motol ke lawa ke iloi ko mo tupe fiha ke totongi aia ko chapter ia a Stockton Valley pia mo Stockton uluaki e foki mai ki ofisi o kwa ele mo Pittsburgh o Pittsburgh ko kolea ka motolu ke mo ngau hea ke ka pasa. E ufai pe pasa ia a mea katoa he ngahi a mea kon kou fai kore ma pasa ia ke ai pe ai Wakoyo ko kole ka motolu a ka Pittsburgh ke mo fetu taki kia. Ya pasa mai ke office motolu ko na ko wa homo na ya homo tu pena te ke totong pe mo Contra Costa. Ai ko Contra Costa na fa lele ko taki ko ke to fa lele e ia ko sale ka fe a mo na family ka toa ka ko Contra Costa o ai he ko inga ko Richmond o anda ia i he Contra Costa County. Pakuau ia ko iai pe mo tahi paanga. So ko chapter ia ko i San Francisco ni. Pa ko u chapter ko i Salt Lake ai ko iai pe ai Salt Lake chapter na ilo ko ai ko na falele he fanau ko a Selma Saidi. Pa ko leva mo chapter taha ko maka akiu o kulele pe moia. Pea koe whakamowete lewa o kwa Reno, o kwa Texas, o kwa Denver, o kwa Arizona, o kwa Vacaville, Arizona, o kwa Vacaville, mofe ia. Denver, Reno, ko Arizona, ko Vacaville, ai ukulupu whakamowete paku iai ukulupu koe ki Hawaii ai ko Hawaii o kwa Honolulu o kwa whanau Pascala pa koe mo Kauai Salesi pe aku iai pe mo kasi te ulang api me auto pe aku iai pe mo feko ni pe aku iai pe mo wa Kauai wa Honolulu pa kwa mo Maui pa kwa mo Maui so aya ko chapter kato active ko LA Santa Ana Paramount Inland Empire ko Palo Alto Maka'akiu San Leandro Pittsburgh Contra Costa pe mo Stockton Valley o kwa leva mo Salt Lake o kwa Maka'akiu o kwa Denver, o kwa Reno, o kwa Texas, o kwa Arizona, o kwa Maka'akiu, o kwa mo Vacaville, pe mo fe. O kwa ngai chapter, o fetu taki mai ke toi, ai kakaia me ngai fetu ko ya ke whakaava, pa te alu leva o whaheno whakaava ya, ai o kawasiado, he o ko tui mahalo o ko alafisi hoia ke awhiao ai o kawasiato o ko kawai o ko kawai pea mo Jordan o ko kawai pea mo Provo o ko kawai pea mo fe beta pea kwai mo hapai pa ko hapai veu te fotu pea hapai Baka pau waha hataha o kuya feitu o ne fe mau ke ne foto hapai ka te foto e hapai ba na foto e hapai ko ni na foto e hapai ko ya na foto i soleki ko hapai ko ni te foto pe ai hapai ko ya i San Francisco ba te foto e ai hapai ve ko e hapai aia ko ngahi
chapter katoa ko lawa tu ko active chapter ia o na ngawe katoa ke totongi whakafoki ngai mo ua. So e kai ke hau hata hape ia ko kore mai ko ki se nit ke ha mo ika ko kai katoa ko commitment ko ke ngawe ta kwao ko fai whakabahe ko ia pa mo executive committee o mautolo mo hanga bahe ayanga ko ai kamata ko ai bahe ano totongi ko ai sirini ko ai kakai which is o ngai fenga panga kato aku fai ko fenga ke totongi ai sirini ko ai kakai na te fito I for working capital which is ko palani ngawe pena whakahoko ko palani ngawe pena whakahoko ke totongi mo ko kakai ne mo ko kakai ko ke fa pension ia he tari mo mea katoa ko ia ko mea pea mo tolo ka au fai ai whenga paanga lahi au pito ko uhi ngā ke ne lava o fua ene mea pa ka mo tolo ko tohi maka te au ka taki kai ke lava iau ia o fai ha toko ni at ka te mo tolo ka ko mo tolo ko tohi mai ko tala mai ko FBI you can go ahead ke FBI when you ke au ki ai mo mea katoa ka kuha FBI ko te hao lo kau ko inga ka fainga me whakau FBI o hala mo fonga ngawe mo mea kato ko to vete pe me belata hange ko lau to ki vete kato pe me kato me whamau ko me ko tano ko ki ai ki ave ngā pula pe ki he mate you are crazy you are very crazy you know ko fuloto ko tau feia to ke futuki o mata ko ia ki homo mai ki tu a futa mauni ano fu pa tata te ke ke tofu hake Pagoya ko fa malala ka te motolo ai ko tohi mai ko ka te ko ai se niti mo be to tohi mai e pa fai fi ai ka FBI you can go ahead e ke te ala hata ka te ai fo nwani kwa gloria ko ne ala pe ka te au ave lo ka ko gloria ke tai to tongi ke ha tell me out what system you fai nga we so mo tano mo to ke ai ke loka mo ya pa ko tano pe ko na puli ko porque dai ave FBI ina puki pe tini la ya pa ko sposa ta recording puke ta ngai fo ko lau ko ki fisi o fe ngai ngata ko he ko me ko mari e ko mo ko mo lo to ta fe ya ko e anga ko mandu fa point kare pa kai ko ke mula ba ko get close to me pa mo le fa sio le ba ngawe o ta fa la ngai ke pa ma fai ko ui nga fo ke mo ke ha ma fai o fai ngawe o nga ke mo ngari sai ai ke mo close mo to la beta kai ke ko gloto ke fa ala ko wi ke ka ha o ko a pule lulu o fai lulu ko ika e fai ai lulu ika abe ak foi tiki te pe fa no ma tu na fa fai kati tai ko ma ko fear which is I look everyone start doing it and since I started doing I got it everyone hop in of fire me kwa internet ba ko fia au pito ai si ma we ko isi kai nga he ki me ko ya ba nga me ko ala to ko sai ai ko ai bai you know ya ko ko pulelulu ko to ape ka mata pulelulu ka ha u e tai mi balu pi e ma amerikani o fire lulu ika ai au fa fola mai ka mi Hawaii ko ika ko very fresh ma te whakika ta sai ai hange ko pone hange ko ume ho mo nue tu leia uika katoa ko ya hau katoa mi Hawaii e kula to ale ba lulu pa aku panga pe wanima ai ko foi tikite pe fanoa ki foi lulu ta ai ko mai ka ko ni ke mo lulu ai hamo me ko introduce ko healthy eating ke kakai ko me mau inga trotonga tuuna ai kaka o mamafa o mamafa pa ko inga mau mai ko pe ke lava ke aberto bahe ate ke mau ko afupulai ka to ko futungai ka o paanga wanima no Papa wanima hen ma ko kintai ka peta but over here you get lots of fish more healthy thing and fresh ke kai aya kakamoto ki viu mai popule lulu ka hau estate me ko ni sai ko tau lulu ta na to loi ko ngatu lau ni ma pa mo si weri e to fai ka to e falaite pa ko sio ko ki ai o fu
o fu matalahi hono atu fo inima aia te kamata pe fo siweli pe taha aia ho motol kata ko na to me ke siweli ko no na tolo yai e na te pe ke hata ya motol e deposit na motol me pe motol ho ingwa pa ke deposit a mo seni ta motol ya only few not only few ka ho tu ma ka to ko pe ko to tol na mai na seni ti aia tolo ka to me ka to fai e afala te value fiafi aia ok fai a lulu lahi o faia he between 12 and 2 o faia he falaite but o fai leva a lulu kon ko la nima kon ko pe mo siweri e balu po uli pe falaite sai o gale mo o me fakatonga ia o ku kati ke he ipeia ai o me fakatonga o ne pe ara pe o mo ma me aga de a faire le pe ai aku kati ke hepe aku lulu ke hepe ai foi ngat lau ni mai ko ya ta pa ko ngat lau ni ma ko ya aku ngatu ko fu ngatu lau ni ma fa ofa ko ya fai ta to ngatu pa anga te au e wang e au foi tiki te ta so ai aku foi tiki te pe fa noa but few of them goes fa ta ya ko tu mahalo was to foi tiki te wanoa hono pai mo hono name mai e foi ngatu sai ko siweli le mahana to ya ha foi me afia te to ka pa fa asiat ka te hanga o mai foi siweli o ayat ka mo tolo e ahoni ke mo sio ki hono fotunga now lay out da po tiu te ki hanga uia o fai hono whakahau mono cupping e foi mea koe ke tau ai mea ka me o so I'll show you today I'll show you today I'll show you today for design ko ke foi kahoa ba mono sei ni mo mea kata ko ya pa ko ai ko te ni mau te sen ki ai ko hange ko lau o tola val noa foi tiki te taha ka ko foi tiki te whanoa pa ko talat ka mo te ke tiki lava ko mau ha Tahitian Pearl heni o te ke mau ke ha tola val noa foi Tahitian Pearl ko fola ko tau ko mua foi Tahitian Pearl ko na bangai te awanima so foi mea ko cupping ko na ki foi ki anga nawa na tola fit noa so and that alone ko val noa ke mau ke and then saying kola ini se woa kala ta fa you cannot get anything here ia panga val noa I are very cheap ka koe ke hanga o dry you know ai be fangi mea mama tai mea hange ko tau whakatau ngahi mea ko tau kai ko fefeti ai ang ko au he tamai ka kai di ko feti he kai tupe katake na flak fet pe ki mu tamai na pide e fihia ko au ia he ke sisi katake ko mea ko sino lele mo sina pala ko dai bini e ko hange ko lau ko osi faele mo fa na you can just eat whatever you wanna eat ka ko yang ai fa malala ka tek moto le uhinga nai toloi mai ai lulu ko neton ke fa lai te pa ko lulu ko ke apito me foi lulu lai ai ko fai ko ata hawa ke na ke ko ke na tatau pa ko material ke apito pe ka te to hanga fa ka hat pa ko nenga tai ni ke te hanga pose ko si o follow up pe to le diao e tai ko asbene dai ma ko fa katuni ai ko popule lulu mo po falaite mo po tonaki mo po e de mau ngawe ai ke mau ngai lulu mo finga paanga e totongi ko ni ume ako ni ai tupe mo me khato ko ya pe ko me kai ke to la ya pito tau me kai hange ko ufi ke to la ya pito pe ufi pa ko mo tol ko tonga o mo ko mau ha mo kapag mo mau ha mo kleini ha mo kleini fe fatau ufi ai to la ni manoa kau ki ha am tol mo tono ha pa ko tala mai anga tonu pe o ke ko via o sai pe ya ka ko mo to fetuli takai holo mo kau mi domeni mo kakai ko mo mi domen ki ai fa ofa mo sio ko ki sio ko ka mo to pa ko le aten ka mo to ka to o ko ke ko mo lau mai mo to le hange ko lau it's a church
ko uli pe ko dirt pe nga fertilizer pe ko put it out and then I grow my seed in tu pio te au ia o ye u ke au ko mo ya ko fala pe ka pe motor mo malau mai ko I pato ko polo o ai pe ke mai no ga te ko ke au ko pe ko fai ka ko motor ka ta ko mai ko o lau mai ko e kai hai ha ne ke ta te ne kai a pe ai kapon as como launga como todo a victims o tu na ko launga ne ke kaya ta mo pa nga ala tata ke kaya ta mo pa nga o ma failure ma don't to pay to you guys because of Paul Kalama they collapse and right now o to nuia ya kapon ne ke hala ia e ke tonu no ayo na tai o tonu pa ko fefia matu ko te ka ulu pa nga mo ka ai pa nga la lai now matu ko ka tonu fe Paul Kalama pa ko pe ko na ilo pe e au ia e pe ko ni e mau kai e ke ilo e au I didn't know that I didn't know it collapsed I didn't know that out of control ka to a me ka to ho you know out of control mo o mai kakai out of control ai pa nga ne ke to lava ya control me ko ya and then pa ta kai so I go pe ko tu aki ko na kai au kai Aoli ia mo me ko tano ai o ko loi mo ai ko ke label aki au ko kai pa I think ita te di ta ke make ata ya se di o la ka e me ko make walk around but when I sit down na ba ngai me ka te awe ata o alo fa ta me ka ko to la wando e fo ya pe ta I can do that I can ngai fo si we de ngo fu o fa ta to la di manoa so ko tala no alo mo me ko fai pa ko to fai mo ngau no create mau ngai home care and all those kind of things ko mo mai ko ke mai ko o lau mai ta no alo ai ka tia tala no alo pito ya pa ko report mo ta kai holo ka hai mo FBI mo ha FBI silo ya ba FBI ilo me ale ilo api ilo ngai anga ilo fitu ko ya silo ka to ka ilo po ha mo te me tala estoy tal que FBI de ta ilo bebe ilo e ilo FBI mo fase ser getting tired si o que jealousy me be ata ni pa fakao lo tong a painting mo afu ri panga mo ka lava to tong me ka kai so why mo hanga maya o la ma ka te au lo tong a painting mo be ata ko ba ni ogo fia e lava que sio o malabala mau ngawe ko ake ko ni te fok ko me ta ko se kai ono ka matala nga fare ko kitonga nga to ko ni tonga ko fire I did na fire me ko ala nga fare mo ala to ko sio ko kitonga ko ki na wona tolia o ai ki na ma mo ui mo ai pa nga ki ko me ko na fire asia ta bafi pana alwa ko nga americani mo ko nga muri da tu na to ka asia ta mo bafi ko fe nga we ko ya elo ke ko ngawe fai ake uto nếu ngồi vì lại cọc cái học brain cái phá con ngạo cái elo ngạo có phép ngạo cái tại mình elo có phép là ngà phải đây tại mình elo thì có brain nó hay là phá cái là phải brain nó là phá cái là phải but now I pick I'll ngặt right now I'll pick it up and I'll do it cái ô mặt thì có never quit praise có cái ta đi bia có quit tiệt mo tao di pe me ko to ki mono no fo pe ka ko vi pa ka le pa tau ki la ka ko tau pe me ko ya wa ko gule so ni de hala pe a ko gule so ni de covid and then I'll do it right ta hai mistake la ya pito tonga kono to practice a mistake practice a mistake ta tau pe break o ke practice pe ko ka ko mistake ko lesson ya ko pa ko pe ko alu so aya ko sio ke la fare da min mo ki fare ko na ko manuka no sila mo Australia ko de mau pe o se fira ka peri o hinga ke ata ke ta falala ke pa mo tu funga meto eto ke pe ki bia o fai o ang kai ke ta dia ke mai pa me ko na ke ai mai ko ke fare piliki ka o la he o ya ta mi piliki pa pe ke fai tonga me ko ya ata siringia o vale pe ko ala fa no ato tamai de ayaki mo ayaki wa go to te hina mo ni mo to ma fa na mo te me ka to they all do that so foi lang afare ko ni
ai ko na pe au ke fai ak pe fonga ko ya na fare ko ni ke te ai ke ai ka piliki e fare tu ka to pe olunga fare papa pe a tama ko mama fa mama ka ko tata tai mi ko piliki mo le ipate dal po kai pe tata mo fare papa ta ko ta mama fare papa ai fo tu fare papa pe ospea ai mono hai Lagi fare to ko fare na tu ya te mani o si haya mai ai tu pe ki fare e na lang he tu funga pa de tala mai pende ai a pogo e fare ki olunga ko uinga ki ha pe ko matangi o alu holo pe lalo ka ki de lava e ai holo ki fare to ki holo pe ma to ki fare o ai o fa unu ki ai ki fetu ko ma tu ke no fa fare but then ko langa ko ne fare ko manuka pe fare papa pe ha ipe ke mau va ve ang ipe papa pa mama ai ko tau vai tol pe Australia mo Nusila ai ko fe pe me ko mama fa pa tu mai ke American aga pa mama fa ato tu ko no mai pe ko holisi pe ko fariki pa tu ko mai pa ko si fe ka tu funga ke estimate mo ki foi lue ki tua ki foi hallway ki tua ki foi hallway ko ki tua ko ya pe to ki tu me peito pe mo pa fu mu me ai pe to alo me kicheni kai wa no wa fa as long as soon as taulava o hake family me now no for kere I think ko me ale ke tau fa and we can do lots of things by doing that ka tu ke fa ton ne ngai me ka to ko ne tong tu pe mo me ka to ko ya when it's mau hai no pe ko ha me pule anga ko ni ko tu ko lao ko ke to ke he ni mo na Australia. When the mau mari pe ni bla bla fa to ka structure o me ako na ko ki Nusila mo Australia and then we come from there and we will build tonga ai to ha fare fi ha tau ka kai ko si no fu masisi ma ta la fu ke ka politiki ya ko me fai ko e ko ka masiva tonga se sere fai ka ta no pe tau mai ka to ki me tonga ki muri ko ya o mai me tonga ki muri ko masiva alo kume mo falai ma tonga o tau ha ka to ko falai tonga ai ko tau to ku tu tonga o wai ka ta ma ku lo to tonga pe pa ko lo to tonga o mo me tu tonga e na tau ha o ko ya tau ha o ko falai ai malate me ko ni ai be ne ke thang pe ta ki po ta no ai me ha blau ko ma lo ko pe ko ai o pe oku dai biliate na tau biliate ke mai kakai me muri pa ko atunga ai ha o kakai ko me muri na mai mo puke ko ta hai ha excuse fa se sere excuse fa se sere mo oni ke o mai ke ai ke favare kapal de mo fa to kanga e me apita po fai ko ne me apita po fai ko confusion mo atamai confuse si kakai ko ke ma usia ko ai ako e tatawa e pepe o polio pe o tipi pe o puki hawhainga maha ki fefe a koe tonga koe e vie mao pe ke foku fonua o tatawa e pepe koe hai ko amerikani nai ha e kai ke tokanga amerikani ke o mai koe a kau amerika ko misi aina e kai ke tokanga amerikani ki ai na vie mao e amerikani koe ne tokanga ia ki ono kakai koe o mai kakai o mai ahono kakai me muri so ko tokanga ia ko atonga ke o mai tonga ko me ki tonga ai ko ma ko lockdown ia ko puke ko no inga ia mole paanga ko kakai no totongi aka to keta ko paanga kakai to tonga ke to keta paanga kakai to tonga minista moi paanga kakai to tonga ke pare mia paanga kakai to tonga ke sio ko paanga kakai. So if the people likes to come back, ave na panga spend ai have hapuna o mai na tol. Ko puke ko ya, me ake ya. Me ake pa ko no hinga ya, o mo ma ngawe ai ka to kita, o mo ma ngawe ka nesi, o mo ma ngawe ka minister mo ko mo ma ngawe ko ya. Ko mo ma ngawe ko puke. He ka pa he ka puke, ka pa he ka ai ha symptom ke diagnose. He mo ngawe. He ka mo ngawe. Eke ya mo vai, eke mo la fa mo fa now, mo fa koi. But you guys have a job, may a symptom of diagnosis. So it doesn't matter how o mai na tol mai muri na puke.
The doctors and the nurses has to do their responsibility. So kona responsibility ko ya, ko ayo mo ui. Aiha, apuke. Aki aiha, ake pangatuka kakai. Kakale ma mea ko temka pita puak tongane. Pita. Si. Ngate ata pita tau kui, tatai. Ko kau ma family ko kai lotu. Hoko mai kapita angkolo akoe, hoko mai kapita koko sana na poto, hoko mai kapita kokoe, masi, kopita kokoe ko lai fue pe tai ko fai no kakai puke fate volo ko tatau, he koko time ko kere puke fate volo kakai o ngau, koko ke tatau me fue lo tolo, ai to ton ke ua ui ngwa ko pita kirik, kai ui ngwa ko pute lo tolo, pita lo tolo, ko time pe bule ai ko lea pe ke nga confuse kakai sia ko foi me ka to ko ya ko ai ke pe ke to ke kakai muri au fe fok me kakai ko na wapi au ga pe pa anga ya to kwa kakai ke fok me ko na wapi the thing is o wai kakai na pure ai ko kita no ko ya ko menta na tala no mai confidentiality ko mahaki ko hi ala ya eni kabau eteke alo of ko nesi ko ka alo fa matala apuke ata ko tuli ko ngawe pa abe ko failo ko ko asi mai ba ka fa le maki tala mai na ikai ke mau hanga mau tolu ya o tala hi watamsi ana mau hanga mau tolu ya ko tamsi pe na fa ne video hanga ko tu kwa ki ko confidentiality na break beta fa ke tamsi ikai ko ia neka ke break ke confidentiality me ta fake tamsi na break ke confidentiality o makatunga ya drama ko ni o episode ko ni o tupunga ya mo me ko na fai so ko mo me ko na fai ko ya ko declare positive ata na negative so that's the beginning of the problems that's the beginning that's the beginning hono wange hono wange rumors and reputation ke tamasi so it doesn't matter peg malu peg malu ka kom beginning ko hono wange I foi covid of katau foi response i reputation tamsi ko ai mo tolo ko ai mo tolo na mo fai me ko ya pa tala mai mahana ke to hola covid ta mai ko baby virus and all those kind of things you are na mo hanga o fai me ko ya so ko mele tai ko mo pehe e mo tolo ya o mo na mo na mai ke ha mo mo be mo tolo eta como news eta devastating e kakai fonua ko ai covid ko ai na ha ka covid wa we na mahalo covid ka flexible mo mari pe ka he tuai ko no release mai ko fonua fa lu fona na devastating ona fa ke ta te fito ke ki fa ka ko na tali de fa fa ka wa ka ko minister mo ui ka pa ko kita hine ko de foki mai ko kita hine de alo ako pe alo nga fa ka porque tali at ko mala ka puna ko ti to sio ko ki ai de gui fe ia ko ha me fai ko ole ka nga api ko ole ka al ke airline pa ko le holo ko ya o fe ma ke ilo ho fo ha mo tama ko ya ko ilo he kakai mo mitia me ka because ko foi drama na episode na kamata mo tolo and it doesn't matter pe mo on pe kuloi but the beginning of me ka ko ai mo tolo so ko pa ke ale familia ke na tamasi pa ko pa ke ale familia kumi pe ku fe na tamasi so pa ko tahai se na tifeni ko na fai ko tala ko na si puke ko tahai na tifeni ko na fai ko na wasi mai media que cá media allies os levar a matar mai ko ya na break confidentiality family mo tamsi kai neka ke break confidentiality family mo tamsi na break mo tolo aka mo hanga fatai tolo ake tamsi ko veti of negative ka kon time na ruin no reputation so aya ofema ka loya matata ke time reasoning you know ke reasoning ke pe lao pa ke pe mo reasoning ata mago kwai ko no ata mai ka kwai ko mai pe me apa mate pe na was kamata fa ke ke loya and then tala mai loya ke to fa mata lange ke mai nang ki ai ke lava ke sio pe wa ke si
Pako no foko be te fai el me Americani. Ai mea ko ia ka koe me family fai tonga. They should do this. E pako hange como ngai fai ngata ia pe ko te. I love to help tau te fito ke mea va point kare. E ka pai tohi mai family o pe mai. Piket fasi mai mo ki sendi ko na mau ke loya. Paktal mai loya fi hafe. Mo mea. Ko ngai me mai muri ni ai ke tokoni. Ke tau fu fakata and be the same boat tau he ka fakata and build ourselves ko alai pe taha. We are in the same boat ke tau fu e corruption o tau fonua. Ko me ai o pe he. Ka au kai ko ha. Ko pe mo to. Pe internet pe to ki tau lau. Pe ake pasi ko mana tu time ko. Si ko ke lau ko ka kai ka gris. Man. Ko me na wangai ko ai ko islet fare tu papai. Mana ha lau ka gris. Ai o ia gris ko akiri akiri pa os kape ka akiris o taipi na pato mo islet fare tu papai e taimi ko ai pego alpo au ke taimi di o mahop e ha e ma fai ko americani ka ko yo ko le ka te modolu we are here in mulini patam te fito ka te pa ko la he ko le ke ha o we ai be o ngo ya blau mari I have a soul it's talk to me of soul ko ya blau mari une ta no ma ka te au tai ko fai mai ko le wa ke possible o ko ke tatau e ko le ka to o fere ka ko le fare ko ke tatau mo asmai ki fata ta ko ki family ko asmai ko ana ko manuka it really touch ko maf pa ko ilo ko me to ton ai ko te mau pe to ngai pa ko mau ke ko nau ke fai langa ko alu la ka ko ya ko fanga ki me ko loto ke fama ala ka te mo tolo ka mata ta ulu ka to he ke ka hau he ka ke to ku pa I will make sure tai mi te ata ki ai tai mi valu i foi po tolo ko ni ke faka hoko e ngai me ka to ko apa mo fe o mai ke lu fe ka panga ko di ao ta hawa mo mai mo tolo go restraining order no never come ko polisia te tau ki kai ke kaya ngai e ko ki fa ala e anga e mau te fito ngau e fra hoko o me ka ta kona ko motor kona ko le mai ko tu pe i kai o os fa polo kalama a no totong silinia ko ya kai ke te lava e ya we ke te lava we ki ai ke totong hai pa ke totong hai ka tu hai kai ko ki alu ya ki foi polo kalama totong so ko ila ko ngai chip tai dai alu ko a se algo tu pe fai se algo ne fai se algo ngawe ke to ko dia no mandat na fai ngawe ke to ko ni ya mo do e u hinga he mo alu ya na to lo mo tu ki ai o mo algo ya na to lo mo ngalo ya mo to ko kakai o muy ya te mo to pe o foi alu pe atata lo a ko pe he ko a you know e to ki le ma bo be ava me pe no kai te to ga wa me dai make sure o se totong e kakai ko participate ngai finga panga will make sure the pai time ke totong mutol ke mo le time ya o buya o mo me au fai me ngai decision o mo fai tak ta fai te ria pe ki kai ke ko ya ngai ko ki asia to ko he pong ini pa ko mutol ko na ko o ko tong anda ke mo fili fa poto o mo sio ke lockdown ko ni lockdown ko ni ko me fa political movement ko ni o lo ke fa na wa hu se mai ke fe ka ko ke pe ni ko pa to wa o party ko demokrati pa ko no mo ni ka ke mo lava e mo to ka kai once hanga ka kai understand mo me ko fai a mo to ko fai ko corruption mo fi la yo lo ko lo to no tai pare bia ko ke lau plai pa ko ke tu ko ke I mean la pavare to fia you should al malolo ka ko ka kai pe ko fili ai pe mo para ku mo ko vi ke fe ko ya tau fa malo ia ke ia ka kai le fonua ke na fia ngau e fonua
ko mai mo tol fa foi apele pala meni te ki mo understand o pala mo pa apele no fo be fai be fa afekti ki covid ko ya ko o fa ka te mo tol ako mo tokanga aya ko pita lo tol no ingo ko pita dikiri fa ingo tai ika ke te uya ko pita tal ko tai mi ko ha pita ko fa ko nai ko mo tol o hange ko inu ko lo tol ko tai o spati ko ya ko o fa ka mo tol dia mo te ko de tau sa pate fa o pa ko sa pate ngai fitu lai fa malo at kari siri mo o fa sia sao ono malu bi mai tau ta fa ki ko na e ke he tai te walo at ka ke o fonua fa malo at ki ki mo to o fa lo to ne ta kai o le tu fatigite fa malo at ka mo tol ko ta pe tau ti ko sio ta la ko ha wow yo ko ja be aya bon pe tau lau wow ko ke fa dong I only listen to good voices, good advices. Because you feel listen how can be a movie and I keep moving, I keep going. Because life it's all about what? It's not all about failing or failure or what. It's all about failing and know how to manage yourself to get up. So that's how life is. But anyway, ko ofat ka te motor, kau ala ki o tôi phải revenue của mà bên tôi mình thì có xe ao vào ở đây kia biểu kịp mà nó mình chỉ mà em có quan tâm phải ao kia ban kịp mà phải bao hạt ta kia ao kịp mà kia ban anh có đâu tao kia ban kia tao làm nó cả Solomon để mình lại xia có gì có offer cái tiếng motor lên goodbye everyone bye